Usenkingeni uKhehlelezi ngendaba yejakhethi isusa umsindo ijakhethi ka-250,000. Sakubingelela kuphi nakuphi la kufinyelela khona lo mbuso njengamanje ukubingelela wena-ke uMathinto wacebisa untombi mqamela amehla abanye zibaqamela imali uthi ubuwazi ngana kwethu ngawusuku lakho lokuqala ukule channel. Cha mfisa usho ukuthi unenhlahla yakhe kuphi ne uma usubscribe wena oqala uzothola notification ehamba phambili kanti ezokulethela zona ezishisayo be. uKhehlelezi laphana-ke usephinde wavela obala ukuthi bavumelanile negcokama ukuthi ijakhethi uzoyiqoka negcokama futhi izolo kulive walo livumile ukuthi yebo ijakhethi lizoyiphatha ngesandla angeke likwazi ukuthi ligqoke ngenxa yamadili eliwasayinile namanye amakhampani. Kodwa-ke ube secacisa ukuthi yena igcokama into enza ukuthi egcine elicela ukuthi lifake ijakhethi ngoba liyaqondanisa kukotini kanti futhi uma ligqokile akubaluleki ukuthi into zolova noma into zamabhinca kodwa-ke into uma igqokile nje igcokama liyayifanela. Ukhulumile kukaKhuzani kodwa-ke ube esecacisa ukuthi uyamboza ukuthi-ke kungabe sekuwukuthi igcokama likhulumeke ngendlela yokuthi liyamhlula uKhuzani ngokuqoka. Ngane wethu mina ngifisa ukwanda kakhulu kodwa ngifisa ukuthi ngikwenzele umbukiso wakho bhanyabhanya ozowuthola. Ngaphambi kokuba ngudlulisele umbukiso wakho ngiyacela ukuthi ngane kwethu noma ngabe uzibile kodwa-ke usubscribe ukuze ube ngokuqala othola i-notification uma-ke sikufakela ivideo yakho ehamba phambili nombukiso wakho uthokozele. Noma ngithi basho bathi Khehlelezi siyabonga umuntu ubongwa ungambonge sefile umuntu. Umcimbi wabo umsindo siwenzile kakhulu ngiwenzile kakhulu even though zibe buhlungu inhliziyo ngentisenzo engisenzile kodwa iqiniso ukuthi ngibazamile kakhulu ukubathola ngazama kakhulu ukuthi ngikwenze ukuthi imali ngibazisa ukuthi bafowethu ngifuna ukuthi ngixhase ngesimo se-artist engicela ukuthi lizongifakela le jacket. Uzothi omunye umuntu why uthathe uMthandeni. uMthandeni ngimthathile ngoba number 1 ngimthathe uMthandeni ngoba yindlela agqoka ngayo noma ngithi iyangichaza. It suits the style. Umabhinqeni plus futhi ngaphi istyle sabantu abangabona ama-kwaito noma istyle se-hip hop uyasibamba nanoma ikuphi. Uzothi omunye umuntu why ungathathanga uKhuzani. The reason ngingamthathanga uKhuzani bengibona ukuthi uyena mnikazi